Haia, fi Mae Lluan ac heddiw rydym am wneud cylched pwysau'r corff gyda'r dewis i ychwanegu pwysau. Yr unig beth fydd angen arnoch yw mat neu arwyneb addas. Today we are going to be doing a body weight circuit with the option of adding weight. The only equipment you will need is a mat or a suitable surface. Amser cynhesu, time to warm up. Mae cynhesu yn rhan allweddol o ymarfer corff, gan ei fod yn cynyddu curiad y galon yn raddol ac yn lleihau'r risg o anafiadau. Warming up is an essential part of exercise, as it increases the heart rate gradually and also reduces the risk of injury. Dyma rhai ymarferion i'ch helpu baratoi ar gyfer prif ran yr ymarferiad hwn. Here are some warm-up exercise ideas to help prepare you for the main session. Prif ymarferion, main exercises. Burpee. Gorffwyswch eich corff yn fflat ar y llawr. Lie your body flat on the ground. Tyciwch eich penelyn yn ôl, tuck your elbows back. Codwch eich corff i symudiad y plank. Lift your body up to the plank position. O'r lleoliad yma, neidiwch eich coesau ymlaen a sefwch i fyny yn syth. From this position, jump your legs forward and stand up straight. Neidiwch yn syth i'r awyr a byddwch yn barod i ail gychwyn yr ymarferiad. Jump up into the air and be prepared to restart the exercise. Cadwch cyhyrach abdomen wedi engeidio wrth berfformio'r symudiad. Keep your core muscles engaged whilst performing the exercise. I wneud y symudiad yn anoddach, rhowch eich corff cyfan yn fflat ar y llawr wrth fynd i lawr. To make the exercise harder, perform chest to floor burpees. Mountain climbers. Engagewch cyhyrach abdomen. Engage your core muscles. Cadwch eich breichiau'n sydd a'ch dilo o dan eich ysgwyddau. Keep your arms straight and your hands in line with your shoulders. Pob yn ail, codwch eich pengliniau at y fraich cyferbyn. Lift your knees every other up to the opposite arm. Engagewch eich core i sicrhau symudiad cryf. Engage your core to ensure a strong performance. Dyma sut fydd y symudiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look when performed at speed. Plank jack gyda tap yr ysgwydd. Plank jacks with shoulder taps. Engagewch cyhyrach abdomen. Engage your core muscles. Cadwch eich breichiau'n syth a daliwch symudiad y plank. Keep your arms straight and hold the plank position. Neidiwch eich coesau allan fel petai'ch yn perfformio wneud seren. Yna, yn ôl i mewn. Wedyn, tapiwch y naill ysgwydd. Jump your legs out as if you were performing a star jump and jump them back in. After this, tap either shoulder. Daliwch ati berfformio'r symudiadau hyn bob yn ail. Continue to alternate these exercises. Dyma sut fydd y symudiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look when performed at speed. Mae ychydig o symud yn y corff wrth wneud y symudiad hyn yn dderbyniol, ond i rwystro symud ormodol, engagewch gyhyrach abdomen. Slight movement in the body when performing this exercise is acceptable. To overcome too much movement, ensure your core muscles are engaged. Cam i'r ochr gyda reverse fly. Side steps with reverse fly. Engagewch cyhyrach abdomen. Engage your core muscles. Gyda'ch traed hyd lled ysgwyddau, plygwch eich pengliniau. With your feet shoulder width apart, bend your knees. Gyda phlygiad yn y penelyn, rhowch eich breichiau allan o'ch blaen. With a slight bend in the elbows, place your arms out in front of you.
Symudwch eich breichiau yn ôl wrth gamu i'r ochr. Move your arms backwards as you step to the side. Cerwch mor ddwfn a sy'n gyfforddus i symudiad squat wrth gamu allan. Go as deep as is comfortable into a squat position as you sidestep. I wneud y symudiad yn anoddach, cerwch yn ddyfnach i'r squat. To make the exercise harder, go deeper into the squat. I wneud y symudiad yn anoddach eto, gallwch ychwanegu pwysau addas. To make the exercise harder again, you can add a suitable weight. Squat gyda crunches ar draws y corff wrth sefyll. Squat with standing across body crunches. Sefwch gyda'ch traed hyd lled ysgwyddau. Stand with your feet shoulder width apart. Engagewch cyhyrach abdomen. Engage your core. Gosodwch eich dwylo i'r naill ochr o'ch pen. Place your hands either side of your head. Gan gadw'ch cefn yn sydd, plygwch eich pengliniau i berfformio squat. Whilst keeping your back straight, bend your knees to perform a squat. Yna, gan ddefnyddio cyhyrau'r abdomen, codwch eich penglin hyd at y penelin cyferbyn. By using the core muscles, lift up the knee to the opposite elbow. Dylsech gorffen y symudiad yn ôl yn y safle cychwynnol. You should finish the exercise back in the start position. Dyma sut fydd y symudiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look when performed at speed. I wneud y symudiad yn anoddach, cerwch yn ddyfnach i'r squat. To make the exercise harder, go deeper into the squat. Cofiwch i gymryd eich amser gyda'r ymarferion i lleihau'r risg o anaf. Remember to take your time with the exercises to reduce the risk of injury. Cwblhewch 30 eiliad o bob ymarferiad i gwblhau un cylched. Complete 30 seconds of each exercise to complete one circuit. Cymerwch seibiant o 1 munud ar ôl bob cylched. Take a 1 minute rest after each circuit. Cwblhewch nifer o'ch dewis o gylchedau. Complete as many circuits as desired. Ymarferion cwlio, cool down. Mae'n bwysig ein bod yn oeri'r corff ac yn slofi curiad y galon yn raddol. It's important that we cool our bodies and bring down our heart rate gradually. Wrth berfformio'r ymystyniad, daliwch unau uwchben neu o dan y penelin. Peidiwch a roid y straen ar y penelin. As you perform this stretch, hold either above or below the elbow. Don't put the strain on the elbow itself. Gallwch ddal mewn wal neu rhywbeth tebyg i helpu gyda'ch cydbwysedd wrth wneud yr ymarferiad hwn. You can hold onto a wall or something similar to help with balance during this stretch. Sicrhewch bod eich sodlau yn aros ar y llawr. Ensure both your heels stay flat on the ground. Cadwch eich cefn yn sydd a phwyswch chi mewn i'r goes flaen. Keep your back straight and lean into the front leg. Ar ôl ddefnyddio pob rhan o'm corff, rhaid sicrhau cwlio digonol. Having used our whole bodies, it's important that we perform a sufficient cool down. Daliwch yr ymystyniadau statig am 8 i 10 eiliad. Hold the static stretches for 8 to 10 seconds. Cwblhewch 5 i 10 munud o ymarferion cwlio. Complete 5 to 10 minutes of cool down exercises. Yn olaf, ysgwydwch eich corff. Lastly, give your body a good shake. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r sesiwn. Welai chi tro nesa. I hope you have enjoyed the session. See you next time.